Bunge ya Kitutu Chache South ni gongo kumanyuna abarai ao bakoragwa no mujumbe we bunge yo Anthony Kibagendi omo MCA we wodi ya Nyakoe Cosmas Oyagi egati ya barai bande nigo baikirana chinsemo chia keole eliogokora omuchango bubwagachi bwegesasimero gia St Denis Keore nigo abarai yabo ase obwamo batebiribuna baire serikali libaga lyokobakorera emirimo Kolende mbabwate omwana obo kurwa gusi oyo baguchigusira aseganga yokuligekerwo kyoborai asobochoryo bonene obumwaka wechiri bubere 2022 Umurikito Caroline Mausa naikirana asechinsemecho naboigo gotwariganiria ayakobwatia Rai ao bakoragwa no mujumbe wa Kitutu Chache South Anthony Kibagendi nabo igo yokoligia ekerogo ky'obujumbe bwe bunge yo Felix Atisa no munyabiasara korwa se county ya Nairobi Gerald Kiriama mbaba bagoikerana chinsemo cy'esukuru ya Kiore secondary eligotwara omuchango bukwagacha ekilisegia Catholic ye parish ya Kiore empowerment ekerba kwenda busigizi baira chitinga baira chipigipigi baira car wash machines baira ebintu bagocha gusiga batorentera siringi 100 nabo mutageteigo tukangainu no monto bunango torusiare bottom atorentara agateba kagosoa ngo punguzare bango kagosoa ngo transform our education lakini moroche ebinte byagokora gakiruto nabwende ko another term imogo tema goseberania egesa kukyomo gusi moko ligibantu babere batatuma mwabaira state house eto taite ko batebiga intubu no mogusi muri gochikonyara otwetania eto kubwatana tubekanamo na intuo yo moito okuruku Fred Matiangi asoye keroge ekyo kero monta konyeke Gerald Kiriamaniga kirembia manogo chia saba menya bube chinsemo chia Kiore abo asaba lierere ira yogo chia gukora kobagachera ekanise yo Waigoniga basabira bagusiba nyare ko baba kubwatera naso bwamo elibane kebuna nko babale bagwaka chikura cyabo asege kabwe kemo elikwene kyabuna omosike Fred Matiangi nko bale gakoira oburayi bwense aso obochori bo mwaka o 2027 You are a politician. You don't have to say that tukae hapa tukuje kuruka. You have to make a decision, kuwa na msimamo. Enda na mlengo wako, stick there. Lakini ukisema ati unaanza kama serikali hii alafu ikifika mwaka wa 2027 uondoke, I don't think you are a serious politician. Mugusia sari gereti ntu ikaranzire nekutana nenge. Igoto teba kiregesa kukebe amu. Murocha baikoyo mbaramu. Aba nuraba mitomata mbaramu aba sigisi mbaramu ekero babera mabere boeri mokermo ikaranse mesa igo muko sabe bintu bunegesa ali moko nyora ebintu bitakeire bocha sino Asensemo yende umunyagitari Felix Atisa nabayigo yokolige kerogo ky'obujumbe bwa Kitutu Chache South aso bochori obugo chabwa 2027 niga esabire serikali nyare ko bage kubwatoka chibesa gochia se chinyagitari elia baroire banyare ko baba konyora obubwene gwetera somo robelio osha Serikali tafadhali, hospitali zinaumia, hospitali hazina madawa, hospitali zimeshindwa kulipa wafanyikazi, hospitali zimeshindwa kustahimili na tumeona reports mbalimbali. Kuna hospitali za kibinafsi, hospitali za kanisa zimefunga kwa sababu ya madeni. So as government, my challenge is how do you expect these hospitals to keep offering services? Napenda kusisitiza kuwa tunataka kuona uwazi kwa ile kazi ambayo inaendelea kwa CDF. Tunataka kuona uwazi kwa bursaries, tunataka kuona uwazi kwa barabara zinapoendelea kujengwa. Tunataka kuona haki ya mwananchi, especially haki ya mwananchi wa Kitutu Chache South amepata haki yake. Tunataka ile pesa ambayo inatengewa Kitutu Chache South imefikia na imeleta maendeleo ya kila mwananchi. Yinko ripontaria ya Ensoko TV Koruase esukuru ya Kiore imeye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii Elietaria Nemausa Caroline
Mbiyamano sana muliketo Caroline Mausa asorobotero asinchira iyo wekirano.